Lagi yang dorong baik mungkin songan ayo sekarang aja taruh gue rogonya apa Allah songai sempuru penogana sak dong hanya có đi khi ra cái chỗ nhưng cái không sang là chiếc giạc này như gì không sang mà không sang này chứ không sang đẹp là tao nào cho có món khai chơi nhà nhỉ không đó làm phải mất cái nó nên ba cái chèr khai trong này sang tao bố cái nào mà hao thì cứ sát thằng tiar khai di ketabo pacar tabu mungkin khanya angke to khanya ringan baik khanya ono kan ono ba Jira baca besar kayak nasi deh. Nah, dong di sini bolok toh ya sari. Tabu dorong pai musuh pengen nih. Yang kita sana nih bagai asal kita ngajar kalau tema apa? Sangai kayak yang mana enggak? Nggak bisa. Sabuk putih naik. Ini kenapa? Tập tôi đi trang các bạn. Tahu nggak sih? Pengmar masuk pura, mana? Tuh, sini. Tahu awan di naik. Awan di woi. Tuh, mungkin tahu orang awan di kai. Hah? Kok na? Nyanyi di dolok, bayar dolok. Baca pun dorong kan musuh mau saya dapat tersangka komen ke tadi. Sekarang musuh saya komen ke tadi. Saya tunggu awan tabu, mukanya dengan bagus. Jadi yang kudu gue janggut haske mukai mendong mukai janggut oh betul kalau saya mau ke dalam ketilong kana ada yang kakak sini bisa masuk lagi karena nara mana mau pintu berbesle kali ramu kayaknya nih gitu nara belum bak yang mau kita orang paling pajak sini nara
hamba kita no pacar